Kubor nakaslem jong unong san hima. Manomtut kakam kajam nama kajingrom biang ke boarding. One shaka orange electrical low sopo nok mai nakabenta ki diesel generator. Benang penklan yang kejeng terekam nakabenta ki nongrem Hill Farmers Union Central Body kelayo bentau yang kesnat terekam kejongka hapo ke West Khasi Hills District hakesingi sajan. Hakini kesingi lawan penyusim benta ubah Commander Shang Pliang Presiden ke HFU Central Body hakaba ulapan skemi ki nongkitkam hakejing helang kabalalong hanong stone. Syusyo hakete kesingi ubah Zakis Tempun ulasha jit kum Presiden ke HFU West Khasi Hills perusamla lom langkas imli ulasha jit kum General Secretary. Kawai kamat kabadon kambha kum ha ka West Khasi Hills kalong bakayat don ya ka scheme ka baki ong one district one crop baka West Khasi Hills kala jit yu biskod ha ka ba ka sarkar kan sathe ya ki scheme ha ka ba ya day bat ka ni ka scheme nakalyang ka HFU West Khasi Hills kan sa shimkhya banya kren bat ki bor ba day pet ngalay scam bangilayo ikino yalam ki badon ya ka jingyo ki jingai ngalay scam bangiyo ikino yalam ki basmutu ya kata wisdom ke bangang ka ong ne bat ngai scam baka ni ka district ka HFU West Khasi District dan nomdai ka HFU ka bayap ndai ka dai HFU ka bayim niladon ke jing perkhat nak lian jong ka Hills Farmer Union baya ka third Meghalaya Farmer Parliament in Penlong ka West Khasi District kalau di Penlong hau ni ubnai Disember le namar ka ni jingja jong ni klam nimtip langila ni man Penlong ya ka Meghalaya Farmer Parliament ka Meghalaya Farmer Parliament hangi insong di hek sokar barakai nangtai insong ngrep batun kiri jikli yaki bati hapan kata kadai ka Meghalaya Farmer Parliament bat ya kan ni nilai kan ke government baka di Penlong no man la usne mila Penlong ka first hasilong ka second natura ka third Penlong ni bat select kuwi district kibapun ki issue ki bangila banya kran idon arbenta ka Hills Mainian ka bakatrai kawai banyak kerani ki isu namanta isu ki badai ki general ki badon hapo ka district pat ke Meghalaya kawai kabat kabaal ka Hills Mainian kalor bangin betin lenti ki nongrep la kalau ka food processing la kalau ka milk mission la kalau ka piggery mission kamut baka Hills Mainian kan syuhla baik tangi kita ki isu pide bat sutu ha ki nong yalam baka Hills Mainian ka diban betin lenti kumno bangin sengi ki kam la jonglo kumno bangin sengi kita ki cooperative kum ke West Khasi Hills menta ngidot ya kata ka scheme ke bangkong one district one crop West Khasi Hills district lajit ya biskot ba undai uta one crop gabamut baka fokus in government kan scheme syang biskot aban berkelah uso yang biskot kumno melawan berkelah asyar yang biskot kan ni ka sya ajung yalam juga Hills Farmer Union West Khasi District bakinya keren bat ke department of horticulture amat mereka ya kene ka scheme ke bangkong one district one crop sakui keman ke bangsan ke bangingin juya ke mau kalau kata indo yalam juga Hills Farmer Union West Khasi District di bat keren na do minta kasu bat kata ke market intervention scheme ke ini ke market intervention scheme kadai pak syubu benda biskut ujung amar punya pat maya kek biskut ujung arko benda maka kasih dia south benda ka government ka hab menteri kami yang ada ka market intervention scheme ka MIS ka lomba wala biskut mah yardor south benda ka government ka dibankin ka shippo benda na ai kan sa bakanta ka arpia benda ka government ka ada hadis kita government aninga kapan di shippo inga ke jingdung nong jung government ne ka san inga ka nong ne yo shippo arpia ka government of Meghalaya di ban be ya ka jingdung arpia ka central government di ban be ya ka jingdung mentara kat saus ne menunjuk ka menteri kam ya ka MIS of Meghalaya balai ini ngran mano ngran ya ke issue saya ngamal betul begitu kibrin kibo ongi sokia nurep isu kran pada katin makin soto ya kata kacing ya nurep kata dapat klan no jadi ada kikran no kimnang itu ban kran sio sno no ke klin tengah pon oh sku kinurep ya gitu ya orang ni oh ngade nak train tahu nurep ngade nak tahu mereka derjal isu ke kim soto ko plan nurep urun ka sumpai ya
kim su ba pleng unong rep bun kam ya ka man ai kim su ba pleng unong rep bun la khet bun kam man yo cold storage kim su ba pleng unong rep bun la khet so wa ka market ba biang mano keren na takadaw tang sisin hakikat to kegisinan keren ya dan na takadaw ka his mainin keriban ya orang ba Nasukuran belum tahu kita berapa kelas tang banyak tauhid unit. Mundur kami siapa ni? Mati suatu pada tangga cipu ni. Ni mundur kami tangi kiwe. Ndala ya teli lalong deh. Ndah bagi kita berapa ya teli kita lalong deh kita ro. Kum kan nuksa dan ayat kita. Chief Minister juga berkelia walaupun benar. Araja arpo untuk Muslim juga kita berapa kumbala dawa lagi aja. Dan ray. Ngamtip hatu rokok, kajian jadi kok government. Menteri pada aku, pemerintah malah melihat nama. Yang untuk senolek maupun COVID, orang ini kita. Tunggu sini dong kita, ingku apa ni? Patai jai, Henry, ni day bantawa kahil semainin namanya nusdai bantawa sini terdawa lo. Usnem hajar arkuai day bantawa usnem jongki nomrap. Kamu ayu usnem jongki nomrap. Kamu kindon kita ki new initiative scheme di batu mai 6 tahun oleh ki jingara bisa di kerpang 6 tahun oleh ki jeng perkat kerpang 6 tahun oleh la kalau habaro kita hababong muslim jore unung le kamu baka hills kamainin kan priang ya katu bajing sambi tu miskin di baladon rupa hababong muslim jol unung le kamu baka hills kamainin kan priang tang lada kasakar kawarna kita kambang bisa batu mai man kini bangin sedang batu mai Naktakau kindo yalam nawas kasih distrik di mana doa ada bertarasi, di mana perta ada bertarasi, bahwa Muslim araja kue di mana Muslim gunung rep, bat rujuk bagi di mana peni nak jitok mendai dan syukuran kaya di tinggi gunung rep. Ni gunung rep mendai di kebitan yang berkata, apa Muslim mujuk gunung rep syukur nggak ketimbo, ada kata notification. Mana bangkerannya kita? Di gunung yalam juga ni. Namar gitu kiwi lay kinci persian dan paniak divide yapi le aku ni untai kan pangan yo kenya kan yo le bukan ki bentang kan huri hura yapi katu ka kentin pun divide aro di ban bat tadi kata